خوا بردوام بکن ام گهان میرینشینین کرد آند دوا لورستان. شوال ویده لورستان اوجی هرمک گرنگ جه هرمن کردستانیا. تیدا ده مرینشین حتنا آبا کرن لورستان آمازن و لورستان بچوک. شوال ویده اب هرم لکود هره دکهون لروج هلاته کردستانی لآلیه باشور. لروج هلاته کردستانی لآلیه باشور. شوا وق أمزانن حمونش تجهن وي شيعينا كردين شيعانا بزاراباي بهلوي ين كوك هاخوا مدي دا آخفن دي سالة 1900 دا بس دما شرين هندري رئاليين شياي ليلوني دبجي بس دما شرين هندري ين لآلية شياي ليلوني ين هريما عفريني الفيدي لبدا انجام وان شراندا زيادة تري 400 مالباطي كوتشي لورستان يدبن و الفيدي دمرين شين دين آباكرن وكما قوتي لورستانا مزن ولورستانا بچوك لورستانا مزن أدمرين شين بدستي كي يعني بتشن هذه هاتبو ناسكرن دبجي أو كسن كو ريفبريا في دولتي تكرن بنابي وان هات الناس كرن وكمينا مرينشينا فدلوي أبناء جريداي سرداري أبو طاهر فدلوي بو يعني بنابي مرشينا فدلوي هات الناس كرن جريداي سردار أبو طاهر فدلوي شو أم بيجن أبناء دامزرينري في مرينشيني بو بنابي كديجي هات ناس كرن بنابي 1000 حسب الفيدي شوا 1000 حسب أمرينشين كهاند أستكا مزن لما ويدا أف مرينشين جها لوتكيا خوا بسايا ريفبريا يعني جلك سدم هابون إنه في مرينشيني أف دولة خوا بعوايك سركفتي بريفد بر يك جواناكي بسايا ريفبريا كا بريكوبيك يعني ريفبريا ويناكي بريكوبيك بو وبسدما تشجي بسدما هاتنا بيلن إيل ومالباطن كرد ينقول ودي بجهبونا وكما قوتي ايجي جياي ليلوني ايجي هريم عفريني هاتبون الودري بجهبون الودي وانا خورا بشكتنين مزن آني بون وك بشكتنين جالية شاندني وأولهي وبازرقانية با الودي بفي آواي خليفة عباسي جير دياري ريكرن يعني دما ديد أف كس سركفتيا ومرينشينا خواب آواي سركفتي بريفد بي جير دياري ريكرن أو كر وكا أم كارن بيجن أو كر ريفبري في مرينشيني سالة 1957 دا 1000 حسب تي يعني دمري و بمرنا ويشي أف مرينشين بداوي دبي بشتي مرنا 1000 حسبي كوريوي بنابي تيكلا شو نابا بخوا دقري ليه دما تيكلا دا أم كارن بيجن إيريش تشيبون إيريش ودجمنا هيك نابرا واندا تشيبو نابرا تيكلا وهولاكو دا شواد بي مرينشيني زيان ترمزن خوارن والسر دستي هولاكو بداويد بي أبو لورستانا مزن شو ما قد مزرينري وينا سردار أبو طاهر فدلويبو بنابي 1000 حسب جيد هاتا ناسكرن الفيدي مرينشينا خواب أوايك سركفتي درباسكر تج آلية أبوري وبا آلية لشكري وبا آلية أباهي سازية وبانا الفيدي مرينشينا خواب هاندا لوتكيا يعني هاندا لوتكيا وينا الفيدي شو ما قوب سايا ريفبريا كبريكوبيك وبسايا أو بيل ومالباتين كوجي آلية هريمن عفريني هاتبون الفيدي أف مرينشين بعوايك سركفتي درباس تبو شخوا الفيدي دما أفسر كفتن تشيد بن خليفة عباسي دياري جراري دكي ودكي وك ريفبر السرفي مرينشيني شخوا ما قود دما دمريجي وجا كوري ويناتي كوري وي ابنافي تيكلا شخوا الفيدي تيكلا و يعني دجمنا هيك نبرا تيكلا وهولاكو دا تشيد بي الفيدي داويدا أب مرينشين لسر دستي تيمور لنج بداويد بي نها الفيدي أب مرينشين لآلية باكوري روش آباي لورستانية لآلية باكوري روش آباي لورستاني
لسر دستي مع الباطا خورشيد تي آواكرن لسر دستي مع الباطا خورشيد تي آواكرن لورستانا بچوك دبن سروريا سلجوقيان دبو يعني اف لورستان سرخبونا خوا ديار نكربو ودبن ريفبريا سلجوقيان دا كار دكر شخوا مگو پارێزگەرێ سەرجوقیان بناوێ حەسەن حوسام ئەلدین سوهێلی دا ناوە هەفکاریێ دەبوو یعنی ئەف مرینشین و پارێزەرێ سەرجوقیان حوسام ئەلدین سوهێلی دا ناوە هەفکاریەکێ دەبوون شخوا لێ دێ حیا ساڵە 1970 سەردارێ ماڵباتە خۆرشید شجاع الدین خورشید وەک پارێزگەر لە لۆرستانê tê erdekirên û bajarê Xirmadê ji xwe re dike wek paytext. Niha li vê de Xurşîd gelek êrîş li ser welatê xwe diparastin yanî gelek serkeftinên baş bi sedê salan ev mirînşîn bi awayekî serkeftî derbas kir ji xwe mirînşîna xwe gihand asteke bilind û vêyekê jî hişt ku gelê wî bi êş wîna oxur bikin û ji xwe gora wê jî bikin wek ziyaretgeh. Ji xwe ev mirînşîn bi salan dewam kir û gelek rêveber jî li ser derbas bûn heya sala 1840 şahê Sefewî Rîda Behlewî serxebûna Loristanê nepejirand û ewna girêdayî Îranê kir. Vê de şeddadî kî bûn? Vê şeddadî di sala 1951 de vê mirînşînê didin damezrandin. Ji xwe li vê de distê Salaheddîn Eyyûbî ew jî yanî Salaheddîn Eyyûbî ew jî ji êlên rawendiyan bû. Ji xwe li vê de divê di sala 1951 de li ser distê Mihemed Şeddadî ev mirînşîn hat damezrandin. Ji xwe li vê de mirînşîna şeddadiyan jî ew jî bi qasî 100 salî welatê xwe bi rengekî serkeftî derbas dikirin. Peymanên dîrokiyên divê demê de mana pêşketinên lê dewlemendiya vê mirşînê dînin. Ji xwe divê rêveberiya şeddadiyan giringiyeke mezin didana hozevan yani kesên zana, kesên serkeftî, kesên feylesûf wek nivîskar û mirovên zana. Wek me gotî şeddadî di sala 1951 de li ser distê Mihemed Şeddadî hatiye avakirin. Ji xwe li vê de jî şeddadiyan bi rengekî serkeftî bi sedê sala mirînşîna xwe bi rêv vebirin. û ji xwe me got şeddadiyan jî giringiyeke mezin didana hozevan, kesên zana, kesên nivîskar û kesên feylesûf. Niha li vê de mirînşîna şeddadiyan piştî demekê wek mirînşînên din rastî çi bû? Rastî êrîşên Selcuqiyan bû. Wek wa mirînşînên din jî ew jî rastî van êrîşên Selcuqiyan hat. Li vê de di sala 1604 de Sultanê Selcuqiyan Melikşah êrîşê welatê wan dike. Sultanê Selcuqiyan Melikşah êrîşên welatê wan dike û dawiyê desthilatdariya wan tîne. Em ê li vê de pirsê xwe yên nirxandinê biçikê ser wa bisekinin û lîkolîn bikin. Pirsa ewil dibêje çawa Loristana mezin têk çû? Loristana mezin li ser distê kî têk çû? Em vegerin wanê em bînin bê ser distê holako têk diçe. Pirsa duwa çima gelê Loristana biçûk nirxên mezin dida Mîr Xurşîd. Divê çima gelê Loristana biçûk giringiyek dana Mîrê Xurşîd. Ji xwe li vê de me got ji ber ku gelê xwe gihand bû asteke bilind yanî rêveberiyeke baş dameşandin. Pirsa siya çima Selcuqiyan herdem hewil didan ku mirînşînên Kurd birûxînin. Li vê de çima daîman Selcuqiyan dixwestin ku mirînşînên Kurdan bi dawî bikin. Ji xwe wek em zanin nedixwestin ku Kurd yani serxebûna xwe ava bikin wê serxebûna xwe. Wana me li vê de jî bi dawî bû ez bi hêvî me bimênin nava kêf û xweşiyê de.